Parabéns, Jesus Cristo. Parabéns, Jesus Cristo. Mawunethemba ubambelele okudlulayo ithemba lakho like linyakaziswe. Kuya ngokuthi ithemba lakho libani. La ithemba lakho likhona, kuthiwa nenhliziyo yakho ikhona. Masibheka ithemba labafundi bakaJesu linyakazisile. uJesu ufika khona nje bazivalele endlini. Mabeyivalele banokwesaba ngoba balahlekelwe umuntu ebebemthemba. Khumbula bebethemba uJesu uzobakhulula. Lo Jesu ebethembele yena usebetheliwe babonile hlushwa phambi kwabo. Bazivalele endlini basabela nezimpilo zabo. Okukhulu kakhulu abayivalele kona ukuyisola kwabo. Ngoba yazi bamphoxile uJesu. Yingakho ngithema ngiqala ngithi kwakuswelekile ukuba bakwazi amazwi oxolo ngoba bebewalangazelele. Ngoba yakwazi ukufuleka kwabo. Mebezwa uJesu athi uxolo malube nami baba nokujabula okubenza bangakholwa. Kuthiwa babejabule kakhulu ngendlela ukuthi abakholwanga. Bejajuliswa ukubona inkosi, bejajuliswa ukuthola uxolo. Ngithema ngicabanga le ndaba ngapho ukuthi nathi silangazelele lolu xolo lukaNkulunkulu. Hayi ngoba behla kavalekile ngoba nokhetho selisondele. Kungenzeka noma yini. Simlangazelela uJesu uzothi bengena athi uxolo malube nani alethe lolu xolo esizweni sethu. Simlangazelela lolu xolo nasemndenini yethu. uJesu uzofika athi uxolo malube nathi emndenini yethu engenakho. Silangazelele lolu xolo njengabafundi ababelilangazelele. Isipho sokuqala abanikaza sona befika akubanga enye amazwi okuqala akhe wathi uxolo malube nani kuphela nje. Amazwi akhe okuqala mevuke kufika. Shabuka kwabili ngangeke ngikhuluma indaba yoxolo ngangizobe ngibuze yakhe Petros akutshela
UJudas bengishilo vele. Kodwa uJesu akakwenzi konke lokho. Uza ngothoba. Yingobani uNkulunkulu esinikeza uxolo ngoba kufezeke lokho uNkulunkulu abefuna ukuba kusindiswe. uNkulunkulu walithanda izwe kangaka kuze yilowo okholwa yiye akholwa uye angabhubhi kodwa abe nokuphila kwaphakade. Sanikezwe indodana kuze sibe nokuphila kwaphakade. uNkulunkulu ufezekise icebo lakhe. Uthi mexoxa kuPetrus esifundweni sethu sokuqala kwizenzo zabapostoli uxoxela abantu abanesandla ekufeni kaJesu. uJesu enimbulele uthi uNkulunkulu useyishintile izimo ngoba isithembiso sikaNkulunkulu ashintshi. Wethembekile Jesu, wethembekile
baba bethu Thutheze bavulelile wabavulela ngezihlabelelo nathi sifundile isamu noma isihlabelelo sokuphendula uthe seqedile wakhuluma evangeli laphakade wabacacisela lezi zinto uthe bebacacisela lethu wayivula ingqondo zabo bamqonda nathi sizenza yesithembiso lapho uNkulunkulu uthi noma kwenzeka singahambanga kahle noma sesivalele endlini afike sibeke khona la afike azivule izincwadi engcwele afike azivuselele ukuphila kwethu Thuthe futhi okunye bekwenza lokho azokwenza namhlanje la wathi yini enayo ninakho yini odliwayo bamlethela ufishi noma iqatha likafishi owosiweyo bamnikeza mabemnikeza wadla uthe esedlile bemnikeze namakhekhe bezinyosi uthe esedlile wabanikeza bona esedlile yile nto yenzakala noma silethe izipho zethu elathi le nkosi mase silungisele zona bese yibuyisela thina ukuba nathi siyile uJesu Kristu ngamanye amazwi wabenzela ibisi eliphelele wabavulela izincwadi ezingcwele waphinde waboja wenze njalo nasey'mpilweni zethu noma sibuye sisukekela kodwa yena akasuke esithembisweni sakhe yinani njalo kuze kube sekupheleni komhlaba zimile izimso zakhe zingulele khona iphutha elenzakalayo engilibonayo kubafundi bakhe ngathi efika kuJesu ngoba njalo bakhona into eshayile ngaphakathi sigcina sesingasamboni naye lokade sihamba naye mefika uJesu ngenxa yokulimala abasakwazi ukumbona ukulimala ngesinye isikhathi kwenza singamboni uJesu bakhona labanye abantu la esontweni abalimele belinyazwa amanye amakhulu abagcina umuntu engasamboni uJesu athi umuntu abantu ukhonza lokuNkulunkulu ngokuselahleka uJesu ngenxa yamanga kunoma kade kunomhlangano wenhliziyo abuzana ukuthi kwani umhlangano bathi ayaqhubeka nalowo mthombi la ngoba kusehlule ngofona uNkulunkulu ngenxa yethu ulimele kakhulu singalimazani kuze gcina abantu bengasamboni balimele ngendlela yokuthi abasamboni uNkulunkulu esefike kodwa uJesu uyathuka amanxeba abanye bethu balinyazwa ngoba besukile ezisebenzweni zabo kodwa uJesu umusa mefika uthi uqondo akasibaleli izono zethu akashunguliso wangibalekela sewuyigeni lami lokubalekela kodwa ngalokho uJesu kuze afezekise ukuthi yena asuke ezithembisweni zakhe usenzele into enkulu uthi bukani nazi izandla zabo uyakhumbula ngesonto edlule besikhuluma ngoThomas wakholwa ngokholwa uthe bemkhombisa uThomas namhlanje uyasho uthi ngithintele mina ngazi kahle umuntu kumele isilonda bamthinta ziyathukana izilonda uthe uJesu mekhuluma ngesonto edlule uThomas wathi faka imino yakho ezilondeni zezandla zami waletha isandla sakho usifake ohlangothi ndabe engene khona umkhotho ngamanye amazwi vuselele ubuhlungu bengabufa mawuzokholwa kuphela uJesu usimisela ukuthi ubuhlungu adlule khona uvuseleleke masikholiwe ngoba ukukholwa kubalulekile ukukholwa wethu emakholwa kuhambisana nokugcina imithetho kaNkulunkulu yilokho esikudlule namhlanje esifundweni sesibili mawufunda imithetho kaMose imithetho ababeyilandela ngesikhathi sasendulo yayifinyelela esigabeni sokuba ingaba amakhulu ayisithupha namadeshini nantathu 613 laws from the Mosaic law imithetho abeyigcina mhlawumbe umthetho esikhuluma into esingayibuzana imuphi yenkosi lona yonke imithetho engaweni mayigcina lezo lana imithetho imuphi le manje lana imithetho iyesebenza ukukanda ukubeleka imuphi umyalo ukubeleka uze ngikhombise uyathanda ukuthi ugcina imiyalo yami ukhombise ukuthi uyathanda ungayigcina imiyalo yami uyathanda iyiqinisa likho
Imuphi lo myalo? Thina-ke maZulu sike sithi amazwi omuntu osedlule emhlabeni noma osedluliselela ukudlula emhlabeni abaluleke kakhulu nawo ukuze kuthiwa ingizana abantwana bakhe usefuna ukukhuluma ngokufuna ukukhuluma into eseduze nenhliziyo yakhe. uJesu amazwi amakhuluma kubafundi bakhe esezohamba ogcina wathi nginika umthetho omsha okuba nithandane, thandanani njengoba mina ngithandile. Kubalulekile ukuba sigcine umthetho wothando. Yilokho esikuzwile, ukugcina umthetho, ukuthanda uNkulunkulu, ukuthanda uNkulunkulu, ukugcina umthetho. Ngeke sikwazi ukuthanda uNkulunkulu esingamboni, sibe sihluleka ukuthanda umakhelwane esimbona mihla yonke. Uthando lukaNkulunkulu sikwazi ukulubonisa umuntu ophila layo bayeba. Ave sonke izintandane ezingazazi sihlule ukondla izintandane zamakhelwane. Funeka ukondle lapho wazi ukuthi yamaswele unawo amandla okwenza funeka ukukhombisa uthando kaNkulunkulu kubona. Yibuphi lo mthetho kanye nomyalo esiwuphilayo masingawuphila umyalo wokuthanda. Thanda uNkulunkulu ukugcina imiyalo yakhe. Imiyalo asinikeze wona thanda umakhelwane, thanda nani njengoba mina ngikuthanda. Ukuthi uma nenze njalo bonke bayakwazi ukuthi ngingabafuni babo. So kubalulekile bakholwa namhlanje usugcine lo myalo wokuthanda uNkulunkulu lokuphilela uNkulunkulu ubona khona. Enye into ebalulekile ukukholwa. Ukukholwa kube kulahleke izinto mazinzima. Ukukholwa sithanda makuhamba kahle. Makuhamba kahle ngiyamthanda uJesu. Nawe wabheka siya kwenye indawo. Ngeke ngikhulume kakhulu. Kodwa nje makusahamba kahle ngiyamthanda uJesu. Kodwa make kwathi nje pheshe sesisukile kulo Jesu sithi siyamthanda. Ukukholwa kubiza ukubekezela. Mhlawumbe ukukholwa futhi kusibiza ukuthi siyibuze ukuthi ngizokholwa kanjani ngimele asihambi ngokuqonda kwethu sihamba ngokukholwa. Abafundi baJesu ngokwabo abaqondanga bakhanyise kuJesu. So kubalulekile sithi ivuka izinto na ungasabona kahle nje siyama ngokukholwa siyalizwa inhliziyo. Engathi ungondliwe. Wondliwe ngokomzimba nokomphefumulo. Wondliwe njengoba nje abafundi bakhe. Uthe esedlile wabanikeza nabo ukuba badle wabodla. Vuma uJesu amondle. Ngezinye izikhathi uzokondla-ke lapho ingqondo ingekho ngempela kulokho ekumele ngabe ukona. Kodwa mvumele uJesu amondle. Uzenza enye isithembiso lapho uNkulunkulu azofezekisa ukuthi ngikuthembisile ukuthi nawe uzobe sekupheleni kwesikhathi. Noma sekuphele zomhlaba lasiphiwe uNkulunkulu esithembisweni sakhe. Namhlanje lelisolo esikhumbayo lesithathu lenkathi yethu inkosi wokukholwa usanathi. Usafungela phakathi athi uqobo akubekho. Yathandazela ukuthola impumela namhlanje. Ngihamba la ukuyonikeza lezi ndawo enasidinga uqobo. Emakhaya emsebenzini yethu kanti siphila nabo
uyakujaza nawe abangamhlali. uJesu esephetha nami sengihlala phansi sengiphetha kanye naye. Uthe esephetha uJesu uthi ngofakazi balezizwe. Iziphi izinto ezingofakazi bazo? Singofakazi bentethelelo noxolo kaNkulunkulu ngokuthe uzigama lakhe lishunyayela umhlaba wonke uze kuthethelelwe izono. Wathi bese evala wathi nani ngofakazi balezizwe. Ingofakazi oxolo kaNkulunkulu, ngofakazi othando kaNkulunkulu, nofakazi ukuthi ikhona intethelelo egameni likaJesu. Ngiyathandaza engathi leyo ntethelelo ingawela phezulu kweni nonke. Amen. Khona into engayingalizwa ngale emzimkhulu sengihlala phansi ngani manje alazi ngiyangithanda ukukhulula konke la ngaba khona. Ithi wena usizwe unjani la ukhona athi ngasibonile